أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أيها المستمعون الحاضرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله mga kalangwanan na kami Islam. Jadi kami biyaon ibasin mudir na mukalasan mudir sin Mahmur al-Islami biasin karyaksahan ini amwari in schedule sin pagtukbal niya katutan ni muhadara atau lecture niya hapon sa kahawa sin mahapon Jumaat biasin adlaw ini. Basta ingat to mga umat Islam, ini hari na mo pahigatukbal kaniya. Ini muna ukabon na to na si tilawatul Quran. Ini program na to mahapon ini program sin Da'watus Salafiyah di halaw masin program ni Da'ul Islam. Yung tumukbal ka to taniyo mamasahil Quran o inaruka yung hambu din ha mga ini bata na ngaji do na mahadmur al-Islami tawa kong pinamutay mangmudhi tuan Abdullah dito yato. Falyatafaddal fadilatuhu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما
والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Alhamdulillah maksukul. Syukran ala qiraatil akh al-karim wa jazakallahu khairan jazaa. Alhamdulillah ito na ini diumug yung pangukawan sa programa na ito hapon ini programa sin Hidaul Islam biha mga umat Islam ini na muna palugayon dari na ini nakasadya ini puro na ito karasahan maarog ka tutan yung insya ini nakakangadji sarta nakagraduate Madinah Al-Munawwarah Jami'ah Islamiyah bil Madinah Al-Munawwarah wa iron narugaing dengan Syekh Muhaimin Syakili in topic in mawduhi tukban niya katutanyo ini paghalulay sin kakahinang sin mga Muslim di hasatan si Pilipinas di halaman simbolan Syaban tukban namo kaniya in program hapon ini Fadilat Syekh Muhaimin Syakili falyatafaddal fadilatuhu mashkura. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mahuli mga tayo muslimin, labi-labi na to din mga Muslim di Pilipinas, iban labi-labi pa isab dahil dito inamoy mga Muslim dengan tausog sa sababin ako ini na tausog da isab. Dengan sabab ito na alhamdulillah in mga kita niyo Muslimin kanto na sadya imatarang ka ito panghindo sin agama amo na in hinduan sin Quran iban hinduan sin Rasul alayhi salatu wassalam. Sabab na inagama dataniyo amoy din hadrat sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Kunal tu din agama pagyanon amoy agama Islam. Amo in turun din hadrat sin Allah subhanahu wa ta'ala in yan amo na in agama Islam. Way unarway. Pagbuhos lang sinabuk ayat wa may yabtaghi ghayral islami dinan falayuk balamin wa huwa fil akhirati minal khasirin. Isu-isu inta lumawag pa magmuhot lumawag agama marugay din agama Islam inya to sway ni hati di na tayo maun in kakahinang niya iban in siyam kalamut na rin ang mga teologi hadlaw akhirat. Dahil sa pab ini yung mga kataw tayo manguran ng biyak kago kanto na sadya nagmamatuyo bang biyate ini kakaunta kapag pindarin ha amo in bukon amo mong paunal kapag pindarin ha mistake mong papuri amat to in amoy maksud sin mga kami amuin mahawas na mo kamuring ha maghinang sinuel umpay damoy paginhawabaran gam naman makamula haginhawabaran bat sabab in kakahinang amuin maniat da pag-agama simbukon na siya pag-agama inyat tuway untagaran sin kita manaykan amuin kalaungan atawa in makabaakan teman-teman amuin magdusa pa kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa babiyat ko, napi ko tapik hawak tulihaon ini, amo na in mabaya ako, hanulayon ko, in kakahinang sin mga Muslim di habulan Sa'ban, amo in kakahinang sin mga kita niyo rin di hasatan sin Pilipinas in.
ini mga katawte manghuran, in bulan Sa'ban pagyanon, yan pagtag sin Arab, pagtag sin mga Arab. Dahil sa babiyat to, pasal sing kakahinang sinamin kita ready ha ini, awan naway makaingat bang sa su, bang unon bulan Sa'ban, sa bang yan bulan Taiti, nakahatihan nila na. Kahatihan nila na matuwihan bulan Taiti, pag-uusap to, bulan Ramadan. May tayo to pagkanan nila bulan Taiti, sabab itikad nila, pagbubusog nila ito, pagpapayo nila, pagbusog, pagbusog ang mga tao may matay na mga kapugulan nila. Dahil mga ini, mga katawte mong huran muna, yan, isang tali-tali ito sa diri na magkugdan. Di na magkugdan, iwan siya na minuni, magpamayo, amin kita taubuhi, buto namin tao may matay na, ito na minuni. Dahil yan, subay tato amin atihon marayaw. May tato manayte mga kapakilan. May tato. Yung mga yagtutan ko na sadya, pasal usahan nila yagtut. Ba't sabab ikakisa ko kanyo, awan ang buok kampung ko, tiyama ako, pag-uus, awan na isang matulihan, nakapiyan kanya matulihan, di yung ginanagyan, in mga guru kuno, halamnal ka. May taad tulaw niya puno matulihan, halamnal ka. Na, katumakahan niya, bihan niya, sugo matulihan, may taad ko nakayan halamnal ka mga guru, simang hindok ka, isang kabunalan. Nalaw na bihay ini. In mga silayan lang niya, diaob nila yung kakaunam mo lang. Diaob nila yung kakaunam mo. Dahil di bulan Sa'ban. Sabab in bulan Sa'ban ini na aun waktu magpaka-puun sila matulihan sampai kaya to sana ito. Bulan sin Sa'ban sadya. Amin pagnanan nila bulan Taiti. Sabab yung mga tao awam isab dahil mga bangsa ta namad to, mamisita pagkuhul sa kampung nila, ampa na magpatay din ituhan. Pagkuhus na, yun sila isang matubihan, ito nagpaparada ng mga truck. Ito nagpaparada yung mga pagkapakilang na katubulan. Labi-labi ito darupa sugyaon. Dahil nagyan niya ito, maitong kampung matubihan. Nakarunod ka nila itong kampung na isang matubihan. Dalaw niya, kanya nalang sila nalka, ba't sabab? Kita nyo ba? Habulan na magdahabulan Sa'ban ini matubihan, di na ako masusa sa pagpuasahan kila sa mga pamilya. Makalabi pa matubihan din ito sa pagkiyatusan niya kung may magkausahan, pero hindi ay ini. Ano, in mga kagurupan, diaob nila. Sabab na, di nila najarihon. Di nila najarihon matubihan. Liang nito, ayaw ang hinang sinamimbihan. Sabab, dahil ang mga bidaayan matubihan, bukun kakahinang sinagamat na, bukun hinduan sin Quran, bukun dahil sa hinduan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na, amuat pimpiyak bahasa niya. Na, in mga iyan mga katawte mong bulan. Bukod niya pag-usahan kapugulan. Amo na itagaran sin kita rin ito. Amo na magpagulal kita hatid. Magpagulal kita bilal. Magpagulal kita imam. Asupay matulihan na may magparada kita kung nakubul mga magot bulan Sa'ban. Amo yung kumagat sin mga tao. Amo yung kulang ipanghati agama. In mapatut. Bang kita kung magparada ha kubul yan. Na hinduan ito. Mga karatong mong paun. Laong taman pinameta kamo. Mga tuwan na mamisita kami sa mga kaapuan ng mga bendihay. Yan, kanto na sadya, yan namin hukuman sa magbisita kuburan, din ang mga mustahabat. Magkajarian matuwihan, maghaaturan, yan namin ulo. Na ang panitiyatararan nila, namin tumaak kanila. Lumugay agad na magkalo, bang mataad sila rin doon na. Sabab na, bakon na singkay ba? Nabiya naman sila namin magkukuha niya, magkaamin mga kong doktor yan tuwihan. Di ikaw agad kamu, di ito kami. Ito ang magdarang mga umununan. Yari-yari rin dihan ni maluhay matulihan sila. Na magsubli-sublihan, katamang siya matulihan, mamisita. Na ipagbisita yan mga katawte ng huran, sinauno, bang haagam Islam, amin maong kita pa amin tiyak po sa kakatis yung panghurat ko Muhammad a.s.w. Haamuin hadis niya, laong niya tarak tupikum amrain, maintamasak tumbihimalang tagdiluba di abada. Busa kaanta kamu sindua parakala. Salo kayo nyo yan, imakaput sindua parakala, mahipusaka ko kanibin ko kanyo matriyayan, in kamu lantag di luba di abada. Tanto, di atag kamu yan, malawang salama-lama. Kita mo, in pangako sin Rasul alaihissalatu wassalam. Bang kita kumaput, amin biningkat sin Rasul alaihissalatu wassalam. Di kita malawang salama-lama. Minsan ko, nurin ako malawang matubihan sin Rasul alaihissalatu wassalam. Nauna bahayin piyagbihin ka ito sin Rasul alaihissalatu wassalam. Kitab Allah wa sunnati long sin Rasul alaihissalatu wassalam. Amo na intunduan sin kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala kitab Al-Quran
iban sin sunnat aturan ko, hinang ko. Daong sin Rasul alaihi salatu wassalam. Amoy pin pabig. Salo kay kamuroon ki makapud hinduan sin Quran, salo kay kamu ki makapud hamin aturan ko daong sin Rasul alaihi salatu wassalam. Di makamuto diyan malaw. Namang bihat ko mga kataw tay manguran, bang kita makapuas na dayang hamuin uno, dayang hamuin hinduan sin Quran, dayang hinduan sin Rasul alaihi salatu wassalam, ati hunta na ito kalangan na. Sabab bangkaw nakapuas na rin ito hato kalangan na, kalangan na. Pamajaba dal hakilak dalal. Wayroon na saan mapuas dahil kakamatanan, kagunalan, malaitan ang unay kalaungan. Na, biyabay taan kasi Rasul alaihi salatu wassalam. Di kamu yan malaung salama-lama, bang kamu gimugunggong, amin dua parakala ini, amun in kitab Al-Quran, iban sin sunnat kulong sin Rasul alaihi salatu wassalam. In hati niya, bang kau nakapuas na rin haru duayan, bang maksud mo pag-agama, ingat to, kalaungan dakulat na kau. Nalaung na kau sin salaw, kalaungan sa layo-layo. Labihan mga kasawtin ng Quran, inamuin katakinas mga kita rin diya ini. Na in mga kita, subay kita magbing pahinduan sin Quran, magbing kita pasunat sin Nabi alaihi salatu wassalam. Na amo yan in kabiaksahan sin tao rin di katut, hinang-hinang nila matuhan, bang maabot na umuyat, bang maabot na matuhan, aming bulan tayo ini, na yan pa magtibaw kubul, yan pa manibaw kubul matuhan mga tao. Yan pa manibaw kubul. Na indaakan si Rasul alaihi salatu wassalam, sulang na asaliban sin amin inang nila. Sabab na in Rasul alaihi salatu wassalam wala nagyan, nabang maabot bulan sa aban matubihan ang pagyanan sin tausog bulan taisi, na pamisita kamo mga kampung ni matay. Way yan daakan si Rasul alaihi salatu wassalam. Way nagtanto bulan in Rasul alaihi salatu wassalam, way raisab nagtanto matubihan adlaw in Rasul alaihi salatu wassalam amuin mamisita sunnat atau mustahab in pagbisita kubur ang mga amuin kakampungan yung naparahmatullah in amuin yung mga kakampungan sinabing kita. Dahil mga ini mga katawtin mamuran in Rasul alaihi salatu wassalam panagnaan liyang niya mga muslimin ayaw ka mo magpamisita kubur nahahum ang jaratil kubur. Kaya gahan si Rasul alaihi salatu wassalam dahil ang magbisita sa mga kakubulan. Lay, may taadto. Liangan si Rasul alaihi salatu wassalam. Sabab, in mga tao, bukon pa makugot yung pag-iman nila. In mga tao, biya pa sinamuin akal-akal sa mga tao rin di hakato mga tunod pag-araw. Bang sila mga kakubulan, na mga yuk-ngayuk din dito hato. Aamoy mga kampong nila may matay. Yari na hiapo mong matuwihan na ano pangayo ko, pangarap ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangarap ko pa Allah subhanahu wa ta'ala, papahabaanin umusin sa mga apo mong matuwihan. Kaya nini, minsan tatalik-taliun sa matuwihan. May taad to kita dunga ka ta umiyamatay. Sinmisan siya umiyamatay. Manjari, pag dapat ta matuwihan, papahabaanin umusin. Na may tayo siya wala niya piyahabay ng umusin. Pabasa ito simbuhit pa sa matuwihan. Maba pa sa buhit pa matuwihan sa naamo na sa Jawa, ron mahinang sin tiap-tiap ang katawang kato. Ba't sabab, giyakan ta asal sin Allah subhanahu wa ta'ala, pangumulan sin kita. Giyakan ta asal sin Allah subhanahu wa ta'ala, namin, dehil niya tiap-tiap ang katawang. Bukan yan sibuk-sibuk katahan. Dahil sabab dito, mga katawang tinuhuran, na liyang sin Rasul alaihi salatu wassalam. Sabab na jinisan niya kakahinang nila. Jinisan niya kakahinang nila, matulungan sila makakuburan. Nalaon sin Rasul alaihi salatu wassalam, ayaw kang magpamisita kubol. Sabab na mahinang nila yung kasirikan. Ang kasirikan, amo na yung sa lag-lag dosa. Amo na yung makalubos yung kakahinang sin tiap-tiap ang katao, marayaw. Biya sin Rasul alaihi salatu wassalam, nag-miyuhatag si sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yung asrak talak, batan na maluka. Tanto bang sa jataw na kapag sirik matuwihan, malungsad na manubunay na may kakahinang. Way makapin, way matiguma, isang biya kagaw matuwihan. Malubo katani kakahinang, sin amuin Rasul alaihi salatu wassalam. Dahil Rasul alaihi salatu wassalam, ang tayo kumpirin namin kakahinang tayo ini, may itong kita wayroon hinang. Bang mo kita nituyo sin uno. Sin Rasul alaihi salatu wassalam, mag-ibadat iban sin amin kita. Ba't sabab, maabot magbustakin si kiniya matubihan. Maabot matubihan, mag-uno yung biya. Humubag din mga si kiniya matubihan, apag ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Parahal, in siya matubihan, nagupiral kumatakad na maminsan biwa mata akar. Amuyan ni Rasul alaihi salatu wassalam. Dahil sabab yan, in mga kaasawahan niya, magpakayan niya, ya Rasulullah, bukun ka ini kau ya ampun na asal sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pardusahan mga kaunan iban mga katubi. Way mo ka na hinang asal yan tuuno na. Asal ya ampun na sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Nalaw sin Rasul alaihi salatu wassalam, apala akunu abdan sapura, amot din siya bagnya mga kasawahan. May taisab man tubihan, bukun kain ako ini, ipun magsusukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, mag-ibadat siya, bukun na mga yung amoy kaampunan, bukun ka na simbardo sa siya man tubihan, bukun biya kato man tubihan, at tumuyo kita mag-ibadat, supaya kita makabakluto. Sebab in Rasul alaihi salatu wassalam, ya ampun, pero mata kadar minsan biwa mata akal. Naampun na sin Allah subhanahu wa ta'ala pardusahan niya na kauna, iwan sin amin ganta bang biakat amin sung mahinan. Na yan ito mga katawte mga kurante nga sebab ito in Rasul, di ito magpakadugtol sin amin mga hinang laong ta amin magdusat siya matibyan. Di. Sa malaingkan in Rasul alaihi salatu wassalam bang mag-ibadat na makaunuhan yung ibadat sin kita. Biyan na sin amin agiko na sampay magbustakin sikya. Pagdalahan, magtahadjod, mag-uno. Pag-amin kiyamul layliaun, magsambahayan sin amin waktu rumiaun in Rasul alaihi salatu wassalam. Iyan man si mga asawalong niya, bukun kayo ni ikaw matubihan niya ampun na sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pardusahan mo sigo na nakauna, iwan nakahuli, in sambag niya matubihan, na may tayo sabi, na bukun ka ako, ikon magsusukur. Hati niya, pagsukur na kumanin namin pag-ibadat sin Rasul alaihi salatu wassalam. Sa wayroon pa ka makasibo matubihan sin pag-ibadat niya, way pa ito makasibo sin amoy pag-ibadat sin Rasul alaihi salatu wassalam. Dahil sabab ini mga katawte manghuran na subay kita niyutuod, amuin maayad, di kita mag-uno, amuin laong tamatuhan, di kita mamutas sireng hinduan sin Quran, banding hinduan sin Rasul. Sebab na kalaungan na, pamajabat dal hakilak dalal, wayroon na yung puas dengan kabunal, melainkan kalaungan na sadya, in pagbakon mo. Labihan mga katawte mong Quran, in mga kakahinang sin tiap-tiap ang katawte di kat. Na, bang maabot na bulan tilaong nila, bulan saban bang harap, na magparada ng kapakilan dito hauno. Dito aming kakubulan. Aming kandang mo ang pagyanan ng lupa sogyo. Yato rin dito hadto mga kapakilan tatan na manaw matu pakubulway umisan siyan matubihan pagway matubihan ibuhan ng pila kalambo sa matubihan. Ibuhan ng pila kalambo sa matubihan sila minuman. Na inya to business nila sin kalaungan sinta bukod mang hindu sa kawaan nila siyan dulan nila matubihan maghinang sila amin inunuat tu santa sila na himinang matubihan sila min unuat. Na in mga taulaong niya, bang dumatong mau magsubli-sublian. Na bukan na kauhaan ni maputin ng katao matubihan. Sa alta matubihan, awang kaibanan iibuhan na sa ni pagdihil. Sambat nila matubihan, amo na mababa, kay man pilak mo natin mga tao miskin. Ano kayo lumatubihan? Miyamatay pa yung kampung sin tao matubihan. Yato pakimita sin kampung sin mga tao matubihan. Tawaan pa sin biya na hado kaya nga miskin. Puro tayo mga kahit man pila kung nila matubihan, man nila magkawa matubihan. Pagunuhan nila pa. Amin pag-interesan nila pa matubihanin amuin sarak ka kanila matubihan sa mga. Dari sa dumay itong sarak ka matubihan. Biya na sila sin kimaon, sin amuin uno-yaon. Biya na sila kimaon, sin baka kayo matubihan. Sabab kiyawaan nila in taos, sin amuin uno-yaon, sin amuin sadak kasin matubihan, inyat to, bukon nyat to, haaturan matubihan. Ba't sabab kaya pag hinang nila in taos, sin amuin hinang kalaman. Na tikmil. Dahil tekmil ko matubihan, wayroon yan matubihan na sampu dalam sin kitab Al-Quran, in magbusog, magtaiti sin tao may matay matubihan, wayroon yan nasabot kasunat sin Nabi alaihi salatu wassalam, wayroon na sa kaingatan, ahinang si mga kasahabatan. Narainiin kita yung nagpagkakawa matubihan. Ati ko matubihan, amin yurul nila, paggain amin mga hula Arab, mga Saudi Arabia, amin lupa nila rin dito mga bakunbun, dahil sa babyato, amin panagnan ni pagpugulyaon. Pagbusugan nila matubihan ni babaw si pugul sin amin tubig. In maksud yato kung magpaiwata uno. Amin to may matay. Sa hasupaya magkaput namin lupa yun. Humugot matubihan sebab in lupa nila rin ito kung sin lupa ta rin diyan. Inamuan to amin hati ko biyak mga nag-urol nila matubihan sin amin uno yato. Nasain sila bulan-bulan na sadya matubihan sa ban. Bulan-bulan tayo nabiyan sadya hating kakainan nila. Nakita ko yung mga tao yan. Pangbiyatiin namin mga kakahinang sin amin mga tauran di hakato. Na mga iyan, biyasin sa kaula mo ulam at tuwihan, in sila reaksyon Quran, yung tuyo nila. Biyasin sa kaula ulam at tuwihan, na sunat sin Nabi alaihi salatu wassalam kakahinang yan. Na bukon niya ito mga kuhan hinduan sin Quran, bukon niya ito hinduan sin Rasul alaihi salatu wassalam. Akan na in Rasul alaihi salatu wassalam, naliyang niya sa mga taubiya ini. Pag-ubos ito, simod man ang pag-iiman, nakaingat ng mga tao sin pag-agama, napiyapamisita na sin Rasul alaihi salatu wassalam. Iban sin namin hadis na matubihan o sin Rasul alaihi salatu wassalam, kuntu na haytukum an ziyaratil qubur, ala pajuruha, fa innaha tudzakirukumul akhirah.
Bukon kay na ko waktu na kaunad to, naglang ako kanyo ayaw magpamisita kubol. Sa babya ka mo tausog. Pagdatong niyo pakubol na ngayo ka mataw niya matay. Apo, nayari na yung apo mo matuwihan, di ako ini marikay matuwihan, nado, pauli ay mga ugod niya ini matuwihan. Wala po. Niyan, kasirikan da pula yan mga tuwan. Kasirikan da pula matuwihan. Iba, minsan tali-tali yung tasadya, kalaungan tara pula matuwihan, minsan siyaw niya matay na matuwihan, di amin pangayuan ta. Nah, kita koy namin kasaan sin namin uno. Nakan na bang kita mutas sa Hinduan sin Quran na ano makaulong-ulong na yung ginhawabaran sin tiap-tiap ang katauran kato. Nabihan mga katautan mong Quran in akal sin mga tauran diha kato. Nah, hawak to biha ulong sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakauna to naglangak kaniyo magpamisita kubul. Sabab na mahinang nila kasirikan. Insirik yaw na mo natin uno. Amo natin sa laggo para sa bisa pa biyatiin laggo sinamin ibadat mo malungsad katan sinamin kasirikan. Sabab biya na sinamin parmansin ko na sa bukain naman tuwihan na bang sadya kawya Rasulullah kapag kapag sirik tanto maig na malawa ni namin kakahinang katan ibadat mo yan. Nabiyatiin na habang biya kato matuwihan. Hauno pa ibadat mo kaping kato ang kita nagsirik na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naamo yan mga katawte mong huran in subay tahalian matuwihan doon. Na laong sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awak to biha umaraw ni pag-iman niyo pajuruha pamisita na kamusin kapukulan niya matuwi maitaad to nagdakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabat in mga yadto pagbisita mo to na tujak kirukumul akhirat makarimain kanyo sin amin susungon niyo ra isa matuhan mo na adlaw akhirat sabab bang niyo kakitaan na matuwihanin kubul hinda apo niyo, hinda ama niyo, hinda kakak niyo, atau hinda mga kamanghuran dahil kanyo matuwihan, mga kabata-bataan kampung matuwihan. Nauno na matali mo matuwihan, sa rupang-rupang ng tao matuwihan, bang siya makatali pa matuwihan, siya kumakal din di halaman sin ginlupaan ini. Sin misan hi apo niya, hi ama niya ito na matuwihan, na hinang nasundok katan. Na bang niya kakitaan matuwihan, na hinang nasundok yung mga kampung niya, na subay na natudhatihon matuwihan, in siya ini time mahinang na siya sulok. Nabang tao tagapikilan marayaw, makatabang ka niya, di kakusog niya si pag-ibadat niya. Di kakusog niya to dyan, sinaming pag-ibadat niya matuwihan. Bang tao tagapikilan na matuwihan, tawa o pag-iman niya, ay ikaw at mapatay to yung apinihati. Mapatay to ini ako hati matuwihan. Nasuway na kita tiap-tiap ko mapatay maig, atin niya maglayin ka rin hambukula, yung mong pambukula, suway mo sadya halibaran mo. Suway mo sadya halibaran mo matuwihan. Sabab, na hulat do kayo ngayon. Minsan pa hindi kita hulat tamatuhan, so ay tarasadyahan ng ginhawaran tamatuhan, si makarang tamay na atiban mahapon. Na biyadiin na namin kita, nahadlaw akhirat uno na. May mag-uno pa, makarapa ko siyang lag matupad, makarapa ko piyuto ka unon mo kamantagi, magkaan piyuto. May tadto. Makarapa matto, natanto na sa jari. Uno yung mahinang taluto matuhan, matto amo na pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na amo yung pagtaat pa Allah, yung pagtaat pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab na yan bebay asal sin uno sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amuan ni kasud surga. Bukon amin pag-uno. Bukon amin katay tiyan ning kubul matuwihan, sin amin hambuk imam to hambuk Bilal, amuan tin kasud nila surga. Bukon sa amin pagtaat pa Allah, yung pagtaat pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namang muro ni pagtaat pa Allah, way ron pagtaatan mo rin hinang yaon. Way kapag taatan, way may itong pagtato para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahil ang mga paghinangin si Tauren dahil hakadahal waktu ulan sa atban. But sabab na bangyad doaw natanto na sa pagtato para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa way. Way sabab bukon niya tulang mudha agama. Way roon na mudha agama sa singuran ta sadya ang mga tao nagpupupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palanggungan ng agama Islam, manawag tawag kami kanyo. Amuin magbalik kita niyo pahinduan sing Quran. Magbalik kita ni pahinduan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amuan pag-agama tani. Puas din doon di mabilang pag-agama sa makamulakato man. Makamulakato man yan ang katinang yan. But sabab nag-agama kita habukun amuin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya ita sin Allah subhanahu wa ta'ala nasabot kain mamayan gayral islami dinan palayok balamin ko wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siyo-siyo yung tao lumawag pa. Mapuas din na Islam. Mapuas dugay din ang agama Islam pag-agamahan niya. Inya tu di na tayo makuning pag-agaman niya yan, iban din siya lamog na rin mga tao sa lubig-lubig. Labihan mga katao temong Quran, amuin, maksud, magbisita kita sa mga kubulan, supaya kita makapamintang, amuin,
Maitong ta, inamin ginhawabaran ka matuihan. Akan na laong sinhabuk imam matuihan, laong na, bang kau makakita tao may matay, ito nga magtuwing ginhawabaran mo matuihan, ikaw yan din ang mga patayaw. Sabab may itaad po. Isang kau buhi, asarin, ikaw suong na matay. Amuratin abutong, biya siniyabutan sin mga tao yaon. Amo yan, mga katawte manghuran, inamin naghahapin day katiin. Yan po as dahil doon, mga katawte manghuran, bang maabot na matubihan namin uno, bang maabot na namin nis, usaban lang nila, min hatin sinis po namin tunga, ang kutag limang kasabangan. Aon yan pag hinangon si mga tauran di hakate, aon pagsambahayang nila. At tawa magbasa sila Quran, maglibot-libot matubihan, magbasa sila namin suraya, siniyon, matubihan, at pa na maglarok sila namin sin nila, inuungat po. Dahil mga yadto, suko na si mga imam, dahil yadto haram da pula adto. Sabab may taadto, hinangon tamatubihan, aming tangganan sin amin batian ng pag-agama simbag kundi nga pag-agama. Ba't sa babang pag-agama mo ay runda akang bihato aday nga Quran, mayroon din sa pikyasoy mga aon naghinangin Rasul alayhi salatu wassalam bihato yan sa mga kasahabatan. Sa hinang si mga tauran di hakato matubihan, amuin palabayon nila matubihan, dahil uno-uno na tiranan, mamahan sila makakawa sinamin sin amin tao, amuin, dahil hadan, amuin kaanyayan, nabihan, amuin, subay tatud halian. Wayroon tartanto Quran, pagbasa na ruman sin amin nisbo, amin tartanto sa abang ka magbasa Quran, kataan sin waktu matubihan, puno ko makatanam, akatihabaan sin taon, akatihabaan sin adlaw, akatihabaan sin du, makadari ko magbasa. Kung subay sa maabutin bulan nis kuya umat. Mayroon niya tutartan ko matulitan. Malaingkan bang asal ko magbabasa sa Quran, magbabalik na okay rin sa matulitan. Sana bang usa ko sa tiyan niya tulong mo pagbasa ko hardo man nis ko matulihan niya to karam na pula ato. Isang Quran biasa. Di ato manjari matay matulitan ni amin umat. Dami kian matulihan. Wayroon pagpuas sa tartan tuha nispusaban. Wayroon na isang sambahayang tartan to haruman sinamin umuyon. Sinamin amuin nispu sinamin bulan saban yan. Wayroon yan tulisan. Wayroon sambahayang tartan to doon harum yan. Wayroon na isang tartan to amuin uno. Wayroon na isang tartan to amuin pagpuas sa matulihan. Amo yan tuin mga uno yan. Inamin kakay ng istorya di akado. Magsambahayang nispulo niya matulihan. Ay ikaw ay sa sambahayang nispo. Sa asalaw na pagsambahayang. Tabi ada sing kabiyak sabi at sing kataan adlaw. Why pian bigdaan ni sing kataan adlaw inamin uno. Inamin duman nispo yan. Biya ada sing hangko tagupat kasubangan, biya ada sing amin wat adlaw tabihaon ini inamin kahalan sin amin nispo sa banyan ng damit kian pagpuasa. Wayroon tartan to puasa matubihan amin uno. Amuin adlaw nispo. Amin kangko tag limang kasubangan. Inya to wayroon niya tuod tartanto amin po sa bihat ko. Wag ko naghinang sa bihat ko, dusain kabaakan mo, bukon pahala matubihan. Malaingkan, bang kau bang asalin ikaw mag-uno, magpupuasa sa upamin, ikaw magpupuasa ka hamis, magpupuasa ka matubihan uno, isnin sa babinian matubihan, dahil mga sunat sin amin pagpuasa. Bang nagtugdan in adlaw hamis, timugdan doon ha uno, doon ha among inis po sinamin bulan saban yun ang taglima kasubungan inya to pagpuasa ra ko sa button pagpuasa matulihan nispo maguno ka matulihan magpuasa ka adlaw isnin at adlaw uno ya uno to adlaw hamis bang nagtugdan mga yan amura pi pagunuan bang way na nagtugdan matulihan na sari hanamat wayroon yan wayroon aturan deng Quran wayroon aturan deng Rasul alayhi salatu wassalam sin mga kahinang amoy biyaya na yan mahal kat yan matulihan kay imaman. Mang-invite ha mga tao awam. Kari ka mo matulihan, dihainin hinangan tali matulihan. Magbasa kita ni Yasin, sa alta magdihil sin matulihan sin amin uno yan. Magdihil sin amuin, paamuin uno yan ang katan. Damit kaya magsambahayang kita ni Bihan, sambahayang nispo uno yan. Wayroon sambahayang nispo matulihan hasara. Wayroon. Amuray namin, hinang-hinang sa matulihan, hinang amuin, biya mga unuwaon. Hinang biya bungsod si mga tawid namin dumnis po yung matubihan. Amin masigin nila namin sin tao mo pa amin nila. Dahil niya mga katawte manghuran, iniyan haramutalak kaya matubihan, kaunon sin tiyak-tiyak ang katao, in mga amin sin kawaun ring hadaan pa amin bihaya. Dami pandeng sin gandari ba matubihan, sa tiyangak kalang mo matubihan, diakang mo inagama sin amin pagdagang matubihan, wayroon ka unhan nyo. Wayroon ka
pusan matuihan si hinang mo amin kakaon matuihan inamin pag-agama sa mga agama bunal sa amin pag-agama mo kakalangan matuihan. Dahil ini mga katawte manghuran wajib ta tinggal pasarihan naman po. Inis po yan pag inanan mo matuihan din unham para ka makasuok-suok na pagpulan Ramadan kuno ba maguno yaw kuno ba magganap ka to mat ka makapagkita bulan. Sabab hang po dago ng pagpuasinis po matuihan na itong mga sampay matu ama din sa suok-suok. Tawai ro niya po sa tartan turedo, meron dahil sa bahayang tartan turedo ng parahanis po sa dyan, para haamin unis po sa dyan namin pagpuasa. Sa maraming kaning Rasul, alayhi salatu wassalam, sa taod-taod, magkapuasa niya adlaw, puas dahil bulan Ramadan, amunin bulan Sa'ban. Amunin bulan Tanyubihaw, magpatag sa ibadat matuwihan. Yan, sambil di, mga laong dapat practice na matuwihan. Ang mabiyasa na kita nagpupuasa matuwihan, sapay makaan na kata, pag-abot namin, piyardo kata mo bulan Ramadan matuwihan yung pagpuasa. Amuan ni Rasul alayhi salatu wassalam. Amuan bulan ini matuwihan, sa taod-taod, magkapuasa niya. Dahil nakataang bulan, amurin bulan Ramadan, hindi sa kasi po, matuwihan, sabab na, bukod niya ito, natin namin bulan Ramadan. Nabihan, mga katawte mong huran, in Rasul alayhi salatu wassalam. Pagkalaong na magtanto, sinbudom nispo, magsambahayang, magtanto, sinadlaw nispo, matuwihan, magpuasa, inya ito paramda pula kato, wayroon, ba't wayroon niya ito nakalamod hukuman sin, Allah subhanahu wa ta'ala, hukuman sin Rasul alayhi salatu wassalam. Tamay kita durumong naman nakalangan. Bukod namin harapon tamatuwihan, isunat sinabi alayhi salatu wassalam. Bukod namin harapon tamatuwihan, inhinduan sin Quran. Sin amuya unin pag-agamatan niyo, amuya un makaparhala katutan niyo. Bang kita miutas na yung Rasul alayhi salatu wassalam, ano? Bang kita kiyabos ibadat na nito, hisiyo na makasapaat ka, hisiyo na. Wayroon makasapaat, amuya yung Rasul alayhi salatu wassalam, mga untaw kiulang ibadat niya mga umat niya, masapaat niya matupa, Allah subhanahu wa ta'ala, amin, makasunod siya surga matupa. Misan, kulang in ibadat niya, bang siya mapatut, amin malengkan namin mapatut amin sa patun sa Nabi na inya tu tunggal Allah Ta'ala makaingat matuhan kahatihan sin Rasul alayhi salatu wassalam ini matuhan pambaitaan sa sin Allah Ta'ala bang di mapatut sa patun na inya di mapatut sa patun sebab tau bingaw di at maungat tu na ini ikaw mga katawte manghuran narendi hakatu bata din hinang nila matuhan kiyawa nila matuhan singuran ng mga Kristiyan. Singuran ang mga Kristiyan, inaming kakahinang sinaming mga kita rendi ini. Biya sinamuin bang matu na pakubul matuwihan, nagdarasan sila kuan. Amoy magbutang lanu-lanuan nila yung kubul matuwihan, pagutangan matuwihan di kurisyon. Amoyin magkawa sila, amoyin laksi o namin uno. Amoyin sumping uno baon. Bagaybay sinamin bunga. Bagaybay sin bunga, amoy magkainang bunga yan matuwihan, pagmamaon sa mga amoyin tao, nagkatangi impikilan matuwihan. Amuat tuin amuin unu, amuat tuin amuin kawaun nila bagayoy. Malingkat sa matuhan panila kuan-kuan na matuhan. Kanat-kanat ng matuhan pag-ubos na dara sila laksi. Gutubon nila bet dahon kaw kalupang kunay nga bang unungan sa namin kahuyan. Parayaw nila kapalit. Ang panahibutang matuhan katampa unuyaun. Ang panilang matuhan hinangan unuyan tuwi butangan sinamin amuin bagaybay sinamin bungayat tu. Pag-ubos butangan niya sa sinsumping sampakat matuhan. Iyan singuran taray ang mga Kristiyan, sabab may mga Kristiyan, mag-uuno yan matulihan, magbutang sila may mga flowers matulihan sila may mga uno. Ngayon yan, di yan mapatut matulihan. Maningot-singot kita, in singuran tasubay, amin Rasul alayhi salatu wassalam. In singuran tasubay, amin kasahabatan sin Rasul alayhi salatu wassalam. Bukong kita simingot, sinhinang si mga Kristiyan, ay nako mangibog. Di humajat ipangibog, inagama Islam matulihan. Di humajat yan. Sabab inagama Islam, kumplito na matulihan sin uno yan. Akan na Allah subhanahu wa ta'ala nagbaita na kato wa ma'atak mo rasulu pahuju wa manahakum an hupantahu bang aw naliangan kanyo sin Rasul alayhi salatu wassalam amatin anibin niyo bang aw nariakan kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan ang hinangan niyo na mga kamu kaulamaan kamuktihan mga katawte manghuran manawag-tawag ako kanyo pangdaat kamu hamanusya bat sabab kamu terjan au kapatut maturihan pangdaat kamu sin pangdaatan sin Rasul alayhi salatu wassalam pangdaat kamu hariya akan sin Allah subhanahu wa ta'ala panglang kamu haliangan sin Rasul alayhi salatu wassalam panglang kamu haliangan sin Allah subhanahu wa ta'ala ayaw mangdaat haamuin liangan sin unyaw ayaw mangdaat maturihan haamuin liangan sin Rasul alayhi salatu wassalam bat diunod ko au na mga dahil mga puntukan sin mga ulama mukti ka tawa unuyan matuihan aw nagbaita ka sa kumpel namin baita matuihan pagkat tu palupa sug nariaak na nuno pagparid ka mo matuihan sin namin sin Isra ibn Mi'raj
Pagparid ka mo matuwihan, pag-celebrate ka mo matuwihan, pagparid ka mo sinamin ulo. La hawla wala quwwata. Ay ikaw na may yat mapikil niya matuwihan, mangdaak matuwihan, lialangan sin Rasul alayhi salatu wassalam. Sebab yung mga kakahinang yun, dahil hamamukdasatil umur. Nagiyan ng Rasul, wa iyak mamukdasatil umur. Sa kalir, mangdaak kau haun, la hawla wala quwwata illa billah. Na mga katawte ng Quran, hati-hati matuwihan. Dosa mo yan, dakulak matuwihan tuod ha mga manusia. Sebab kumapot yung mga manusia, sin amin hinduan mo, sabab launa na, hinduan sin ulama, hialim kuan. Hinduan himukti kuan matuwihan. Bangga yung gumik ka urun hamin umum. Na ina Allah subhanahu wa ta'ala, na diara akyan matuwihan sin umum. Nagparara rasul, pag mga kanabihan. Sibu yan katan, inamin diara sin karasulan matuwihan, maong pa mga umat nila. Walakad baat napi kulli umatin rasulan, anibbudullaha, wajtanibut tagut. Bunar tuod, kaya parahan na mo naman tuhan katan umat. Rasul. Yung tiap-tiap rasul ini, sibu invita nila pa mga umat nila. Anibudullah, bang kamu magtakipon harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kamu magtakipon, damikyan din sa matuhan, nasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon sara hinang siyo-siyo na sadyata. Sa asara sin Allah subhanahu wa ta'ala. La yubadullahu illa bima sara. Di yan makajari tag-ipon min Allah subhanahu wa ta'ala. Malainkan subay aturan niya, iban hasara niya matuhan. Ang pamasahin pag-ibadat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno pa hindi akan si mga karasulan. Katan. Wajtanibut tagut. Anib ka mo rin hinduan sin tagut. Anib ka mo matuhan din hatagot. In tagut pag yanon na mo nang biya sin uno. Amuin mangdaak sinliangan sin Rasul alayhi salatu wassalam. Mabaya siya pag-agaran, abot ko na hasara matuhan. Namisan siya uno. Maitong na siya tagut. Amin piag-unuhan niya. Amin piaglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Anib budullah wa tanibut tagut. Pag tag-ipon kang harap pa Allah, anib ka mo rin ang mga tagot matuhan. Na, bang-aun na taon ng daak matuhan, pabukon, amoy diakan sin Quran, bukon diakan sin Rasul alayhi salatu wassalam, labi-labi na tuod. Bang siya mang daak matuhan, hamin uno, haamoy liangan sin Rasul alayhi salatu wassalam, hipapahinang sin walain Rasul nag-uno, nagdaak matuhan, iban Rasul alayhi salatu wassalam, nang lalang, anib ka mo rin hamin pakaradyaan mo kudasatir uno. Anib ka mo. Inyat to, may itong natagot man siya ito. Akan na, subay kita umanib, subay maglago yung pagtawat na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naamo yan, mga katawat ng huran, yung mga kakahinang-hinang sintawian niya kago. Naray di yung tiyawa nila yung mga pagbutang yan, paglaksi-laksi yan. Dahil di, muna rin ang Christian yan. Dahil nga Christian. Sabab kita, kung tawang dahil mga nagdaraawa Muslim, yan dahil mga siya. Ang hindi tayo sin Allah subhanahu wa ta'ala pag-agaman nila dahil ang mga siya ayan matuyan sabab tag na putod na karatong ini mari pa uno pa Pilipinas mari bang bukon ang akulak yang lupansin Tuhan 1980 doon ako Manila way pa ako nakasampay mari pa Zamboanga City aha daran ako rin dito uno sa bayat ibay sa mga inaon ko hamin Islamic Center pagkadto ako matuhan iban ito yung mga kabataan din dito dari haso matuhan nag-i-school dito at magkatukan. Pag kita ko yan na matuhan piyasod. Amuin nagdarasin patay matuhan sila amin unyo. Indagos niragos Christian to. Di ko tangan amin sumping na pula yung matuhan doon napawasin amin kaban niya bang debiak kato. Pag bus na kausasuwa kayo kalau magdama yung mga Christian pa lawan sin Muslimin nila diyan katan. Laong sin mga uno, laong sin mga student bukon sa tulong nabihan uno Christian sa si alaw nila. Inyat to amuin diuno si mga tao Cebu, in mga si rendun ha, mga bagumbat na uno rendun ha Cebu yung dengan mga siya. Pag-uus pagdamat kami diyan na pahala nila nahyapit din ito ato. Biya to sila may Christian nila. Way untaw makahinang uno matuwihan. Maka niat matuwihan bang umin hinang yung malainkan singuran sa diha Christian. Bangkaw man to pahala nila ramik kya biya sa bahadong kakitaan mo. Pahulat nila matuwihan pa iran, biya dahil sa bahadong kaikuan mo. Nakan na mga katawte manguran na bangdeng habang sa Muslimin, tanto na sudya magdara at mag-celebrate sin pag-isra, pag-mi'raj, sin pag-maulud matuwihan, sin aming pag-nispusaban, sin pag-unuyan. Dahil yan mga Muslim, amuin si matuwihan. Akan na, yung mga kita sabay kita maanib. Namisan siyo matuwihan. Inamuin lang daat matuwihan, di na siya makapaylo matuwihan. Ba't pasading siya, amuatin singuran niya, amuatin iagat niya matuwihan, kami panghindo si mga tagot na yung mga ulo. Natagot niya ito.
Naanib ko ito, sa bablong sin Allah subhanahu wa ta'ala, maatat mo rasul, pahuju, kumanahakum anhupantahu. Uno-uno na amin uno, naramong kanil sin Rasul alayhi salatu wassalam, amot yung kawaan niyo. Wa manahakum anhupantahu. Uno-uno na namiliangan kanil mantumihan, na amot yung anibin niyo mantumihan. Nakan namang kataw tayo huran, bang aun na matubihan amuin ng Hindu, simbukan Hinduan, ng daak simbukan daakan sin Rasul, bukan daakan sin Quran, amun natin tiya aniban kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, wajtanibut tagut, anib kamu rin ang mga tagut yan. Anib kamu turun din ang mga tagut. Na mga katawte manghuran, magbalik kita niyo, magpamin Hinduan sin Quran, sabab amurat yung biyeta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, amurat yung biyeta kato kanin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagtaat pa Allah aman kasunod na surga, bukan amin panulang taniyo pa Allah Ta'ala, bukan amin panulang taniyo para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kasunod taniyo surga, amin pagtaat pa Allah, agang pagtaat si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at sebab kita niyo kaulungan na kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kita natataat na kaniya, nakiaulungan na kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang sa upa, mahiminang ko sinabi, bukan dia akan kayo sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hasarat. Naghinang ko sarat duway, umulong bayan kayo minunom, isang tali-talion sa Diyos, pikilan ta. Tali-talion sa Diyos yung pikilan ta matubihan. Di na umulong na Allah subhanahu wa ta'ala kayo mo, di na umulong yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di na supa muapaat, sabab ikaw against pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw against pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naman jari, kaunang bato sinakal kalungan niya, namin simusulang kaniya, kaunang bato sin pikilan ta matubihan, kaulungan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa paatun niya matubihan, namin simusulang kaniya, di at kaunang mga katawag na sin pikilan, sinta usiw-usiw na matubihan, amuin kaulungan pa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biadasan sin amin kita rin di hapo na matubihan. Inupaman na matubihan. Parulihon ba kung ikaw na makadestroy matubihan, sin mahabok politician sa upama, makadestroy ka niya matubihan, yan manusia, di na maguno kayo. Di maguno. Di maguno kayo matubihan. Di sa mamarihala kayo wang ini ikaw kontrata niya. Labi at hadin pa Allah subhanahu wa ta'ala, labi-labi na tuod. Subay ikaw maanib matubihan, sin amin sabab bangkaw rin na kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw pa yung pag-ibadat mo, among hinang-hinang mo, ramisan pa yung aming ibadat mo matan, bangkaw rin kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, na ang ulok ka doon at magbihan. Sa niya surga. Labihan na nga, tawag ka ng Quran, sin aming kahalan, sin aming kita niyo ini. Na amuan intiralan, sin aming kasunod ka surga, amo na in pagtaat ka pa Allah subhanahu wa ta'ala ng pagtaat ka para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang bukwak to. Ina mo inhi sa ubanding ansar, nakabita ni style niya magtuhan ng kaibahan ng kasahabatan. Sabab, tumari siya pa masjid, ihapit niya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud niya ang kimita para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salta, imuk na ito din parang kasihan niya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amuin, wayroon na makaliw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba't sabab asal isabiat dahabi namin unun, daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, daakan sin agamata. Subay in Rasul alayhi salatu wassalam, amo yung kakasihan ka, labi rin haging hawabaran ta. Labi rin ang pamilya ta, labi rin kan ama ta, labi rin kan ina ta, labi rin ang mga anak ta matyan. In Rasul alayhi salatu wassalam. Dahil siya bihad to, maghapit sa Disyama tumari. Aha, habukwak to, nagtalit niya. Sababin huna-huna diri, siya mo ba magputas ba Rasul alayhi salatu wassalam? Nagtalit niya matubi, hambak mapatay na siya to eh. Sabab na nakakita na siya sa mga pakuburan. Namintang na siya matubihan. Among in uno yaon. Narimain na siya sinamit umiyamatay matubihan. Narimain na siya sinamit kubul si mga tao umiyamatay matubihan. At sabab siya sung na may nang kubul. Ay kawat na kutoy mapatay. In Rasul mapatay. Sa simplong sin Allah subhanahu wa ta'ala nakamayitun. May nakumayitun. In ikaw yan ya Rasulullah na sung sa kausap yung mapatay. Biyada si mga sila yung sung na isa mapatay. Sung na mapatay katanot matubihan. Nanatali niya matuhan na mabutas na kami. Iban sin umini. Iban sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di niya matay ma. Di niya matay ma. Nakarihil ka niya problema nga nasusa siya. Nagbalik siya matu pauno para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pag kita siya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o nawakas mo ng pamayuan niya, biya pa nasusa. Laong si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kaya sa uban nang timugdan kayo. Ay doon sa Jacorendi hay makuyak. Kuya susa ka utot matuhan pangatulpo kayo niya. Nah, laong sin umubiyatan niya naman sin amin natali niya ito. Laong niya ya Rasulullah, nasusang ka, di ka ako kasusahan, sin amin natali ko ay doon. Ini, kung mapatay sa peta sa Quran, yung nakamayitun. Wa innahum mayyitun. Mga sila ng mga kami, sungri sa mapatay, sa mga kaibangan manusia. Naman dyan rin niya,
Inlas ako kay mo matuihan, natabid na din nga katang. Malasa ako kay mo, labi rin kan ama ko, labi rin ang asawa ko, labi rin ang mga anak ko matuihan. Na, di ko tumatay, may mabutas kita. Di ko matay, may mabutas kita matuihan. Sabab, in ikaw, bangkaw mabut na namin pagkamatay mo matuihan, in ikaw, ito na kau ang katon sa ulo subhanahu wa ta'ala, iban si mga pangabay mo karasulan, pangabay mo kanabihan, ito na kau rin na ulo. Dahil kami ako si Bilyan matuihan, din ako, ito na kau kita niya rasulun. Di ko tumatay ma, nung sin amin ansamuk ansari, sa uban nga niya. Di ko tulong mamatay matuihan. Na nung si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mayantiku anil hawa in huwa illa wahyuyuha. Di in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magbibisara, malainkan bang siya nakabisara na aunsara, biya ita niya matubihan, inya ito, wahi kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di, wayroon lamang si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mapag-alam. Amura in nagpasampay matubihan, amura in lamod niya matubihan, amin suara niya matubihan na may tabi, ang mga hadis niya matubihan. Ini ang katamu, wahisan sin Allah subhanahu wa ta'ala mo kasi. Nagduruhon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May umingat na yung sapo. Suway na nakaratong in Jibril, nagdarasin amin ayat matubihan, amin wa may yutillah wa rasulahu, paulaikum alladhina an'amallahu alaihim, minan nabiyyin, was-siddiqin, was-suhada'i, was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dhalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alim. Amuan in amin ulo. Amuan in amuin biyaita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon hay nilimalot ng guyag matuyan sa uban iban sin kataan si mga muslimin na kaingat sin ayat ini, but maluhay to'y kita makapaglundang karabat iban sin Rasul alaihi salatu wassalam, maluhay to'y kita makapagpun iban sin Rasul alaihi salatu wassalam, amuin magtaat sa kita pa Allah, magtaat sa kita pa Rasul alaihi salatu wassalam. Hisyusyo nagtaat pa Allah iban sin Rasul niya na in mga sila yan, ma'alladina na mawallahu alayhi. Maglundang karabat na sila matsuhan, mag-agad-agad sila, iban sa mga tao, aming karihilan ni'mat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Minan nabiyin, dahil ang mga kanabihan, minan nabiyin, was-siddiqin, was-suhada'i, was-salihin, wahasuna ulaika rabi. Kanabihan, karasulan ni Maramu, magdaig-daig dito ang akhir at surga, amunin surga Firdaus, amunin surga first class. So, nagiyan ng Rasul, bangka mo magpangayo surga, may pangayuan yun, amin Jannatul Firdaus, sabab amuyan surga, pataasan magtuitan sila. Uunan si mga anhar, mag-anong pakasuwa-suwahan ng tuitan. Amunin first class surga magtuitan. Sa napang may kumpir pa doon niya, wayroon ba magtuitan? Amunin sa baba magtuitan, maano siya makasir pa surga, labi pa marayaw, insukto. Labi pa marayaw rin si pitong lapis langit, iban mo para kanya magtuitan. Nung siya nakasunod sa surga magtuitan. Aun yan kawaita sa Rasul alaihi salatu wassalam, amin katapusan na makasunod surga, katapusan na makawa ng hanalka, pag-uus katapusan na makasunod pa amin surga, amin tao intos na aran ito halaman sin hanalka sa probinsya baru musarandihan sa amna sadya nagdarasya sin kalima la ilaha illallah aun ibadat niya tiyo mutwihan dahil ito yukasan na aliano anay pamaran niya pasya wa biasud pa sin Allah subhanahu wa ta'ala para man sin surga. Labi pamarayaw rin si pitong lapis langit iman mo pa surga. Magkapagpuon ko kay Abu Bakar as-Siddiq, was-suhada iban si mga tao parang sabil, kapaguhan na ni Amil Hamza, maun si Nabi alaihi salatu wassalam, was-salihin iban si mga tao nag-amal salih. Amin kakahinang nila miyagad aturan sa Quran, miyagad aturan si Rasul alaihi salatu wassalam, salta wayroon lamud-lamud niya rin ang mga panulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon lamud niya rin habida, wayroon lamud niya rin amin purapat sinamin amuin agama, amin piyasud si mga manusia pa agama Islam at pianingkit pa agama Islam. Mayroon na. Amun na tulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, insarayaw-rayaw, dahon mag lundang panunit halaman sinaming sugo. Bangkaw masugo na pwede yung kaputad to. Nadana ka nga sugo. Dana. Sabab nung sinula subhanahu wa ta'ala, matuhat, dalikal pagluminallahi wa kapabillahi alim. Inyat tukalabian dahil Allah subhanahu wa ta'ala, jukup na sa dyan Allah subhanahu wa ta'ala makaingat. Sabab, kau ni kung unong niya mo tabot ka na Abu Bakar, makakatukaw kanila. May nabi kita, akang kita makapagpuni pa sa kanapihan,
Nasa intumbas sin tao amin magtataat pa Allah subhanahu wa ta'ala, magtataat pa Rasul, amo natin amin. Akan ni Rasul alaihi salatu wassalam nakapaghadis, laong niya, in hadis sin amin uno, sin amuin Rasul alaihi salatu wassalam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Kataan sin umat ko niya makasunod surga, amo na intaw rin mabaya. Ahalaw si mga sahabat, isyu intaw yan, mga rin mabaya sumunod surga. Kaya sa babid nung asong sila Rasul, man aba ya Rasul. Ila man aba. Aun na imiyan kanirang mga sahabat, isyu hindi mabaya sumunod surga. Laong sin Rasul alaihi salatu wassalam, man ataani dakhalal jannah wa man asani pakad aba. Ya una sin Rasul alaihi salatu wassalam, isyu nagtaat ka makasunod na siya surga. May taat wala pa na ito matuwihan pagtaat pa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, biya may taat sin Quran, bakaw nagtaat na paula, parasul, kapag taat na paula. Sabab, bayarong piya sampay rugang sin Rasul alaihi salatu wassalam, malingkan daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amatin uno. Na laong sin uno, laong sin Rasul alaihi salatu wassalam, kullu matid, yadkhuluna al-jannah, ilaman aba. Kila man aba, ya Rasul kala, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani pakad aba. Intao nagtaat ka at miyarag sinamin hinduan ko, inyat to, iminang sinamin pinangan ko, inyat to, makasunod na siya surga. Bang siya simulang hayan, tanto na sadya, na makauno siya. Tanto na sadya matwihan, makasunod siya, amin uno, pinakadyanam. Simulang siya para Rasul alaihi salatu wassalam. Labihan mga katawag ng huran, amin pag-agamat tayo ni matwihan. Magbalik kita pa amin nispusa ba matwihan, kalu-kalu in mga sila ini na amuinin dalil si mga uno, amuinin dalil si mga kaibanan imam matubihan, mga amin imam tagut matubihan, amuinin dalil si mga kaibanan matubihan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Ini tanto na sa kaingatan ng mga tao, amuin makahati sin pagmakna sin Quran, in hamim yaon na aura wa lam bimuradihi. Tuhan matuhan, makaingat man Tuhan. Yan manunjuki sin amin, di ka Tuhan, in amuin Quran. Wal kitabil mubin, ano si mapay na Allah subhanahu wa ta'ala, ibut pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibut ha kitab, matuhan amin kitab matarlang. Amun na yung Quran, si mapay na Allah subhanahu wa ta'ala. Inna anjalnahu fi laylatin mubarakatin, inna kunna munzirin, fiha yufraku kullu amrin hakim. Amoy ini pagbayta sa mga uno, doon nis po sa bantuno. Diyan ito mga katawte mga bukan bunal ito. Inna anjalnahu fi laylatin mubarakatin. In laylatin mubarakatin, amun yung laylatul qadar. Yan habulan Ramadan po yan. Sarayaw-rayaw rum, amun yung duman laylatul qadar. Sarayaw-rayaw bulan, amun yung bulan Ramadan magtuwihan. Laong si mga sila magtuwihan, magkukuhan ko ang bihay ini, hakan sila magbihad to, magsambahayang sin nispo, magsambahayang magpuasa sin nispo matuwihan. Sabab halaman niya rin na yubra kullu amrin hakim. Uno pun matuwihan, inamin uno, amuin kawaon na matuwihan, inamin programa, bang biya kato matuwihan, amuin mapatut matuwihan, namin ha programa lang sinang katahon niya, kawaon na pusoon matuwihan, ng alawil makpud, ang pay-distribute ka mga malaikat, in ulan panahon sa buwang gabi hay nintal matuwihan, na ito na rin ituhan. In mano siya mapatay halaman sin tahun ini, ito na rin ito. Ikato na pa amin malakal mo matuwihan, amuin kawaan mo niya halaman sin aminunin, halam sin kang katahon matuwihan. Inya bukun nispusa ban matuwihan, sa amin duman laylatul qadar. Amuan po mga katawte mong Quran, in amu invite sa mga ulama, sinma na sin amin ayat Quran biasa ko kanyo, amuin inna anjalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Benar tu bertuhan, dia turun namin Quran haruman sin amin lailatul mubarakat. Amun lailatul qadar matuhan, inna kunna munzirin. Benar tu kami ini, na wala na mo tinggalan ni manusia. Wala na mo piasaran na tubihan. Amu impiaanid na mo deng hinang bukan na mo. Piyak ko yag namin mga bariman, hanginang amin pagtaat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, kasunod nila suga. Piaanid na mo deng hukun amu matubihan ni mo. Biha yufraku kullu amrin hakim. Indom yan taong naman tubihan, namin pagkawa sin amin, halaman sin amin hang katahon niya umatubihan, kawaan din karawin makpud, sabab yung kataan sin amin kita ini matubihan, ito yan nakarecord din ito. In mapatay tahun ini matuhan, na kawaan nato rin amin lawil makpud. Malakal maut, na yari namin mga nyawa, amin kawaan mahalaman sin amin tahun ini. Amu yan namin. At uno-uno, kataan sin amin pagkaradyaan ito. Dahil dito amin
amin duman amin mubarakatin na kun namun jirin dahil ito amin amo yan pag uno si mga manusihin mga uno amin mga kaimaman bingaw nalaong nila matwihan amuin uno amuin domnis po matwihan na bukan yan malayo din malayo may tadi malayo din malayo matwihan bat pasal matwihan bukun amu adtu amuin pagpanaog sa Quran amuin haruman sin Lailatul Qadar harum amin sarayaw-rayaw rum katihabaan sin tahun iwan hapulan matwihan sarayaw-rayaw amun na bulan Ramadan halaman sin amin hangkat tahun yaw nah mga katawten huran amuin puno pagbisita niyo pakubulan ini yanin hukuman niya mustahab in amin umana hukuman niya matwihan hukum ziyaratil kubur al mustahab Maita tuli kau ni sallallahu alaihi wasallam na tunhay ko kumanjaratil kubur pajuruha pa innaha tujabkirukum bil akhirah. Ika makaparimain kaniman tulihan sin uno yaun. Sin amin adlaw akhirat susung yan hadisan rawahul hakim. Na amo ini mga katawtan muhuran, in maksud mo mamisita matulihan supaya ko kahinduan sin tao matay. Magpahindo ko hakubul matulihan. Magpahindo ko hasundok kakitaan mo rin dito hadto. Sebab memang hindi ama mo matuwihan, hindi apo mo matuwihan, ito na sunok na kuman matuwihan, na ini ikaw yan, hati mo na magtuwi, in ikaw lamod na rin ito hati. Mahinang na kau sunok matuwihan, huwag no waktu ini time matuwihan, na ikaw sunok na isabihan. Kaya sebab yan, bang tao tagapikilan na matuwihan, makatawang ka ni mag-ibadat pa o masubano tala, ikatuyo na matuwihan. Sebab na, subay siya tumuyo matuwihan, maghinang luto matuwihan, padlaw akhirat, sebab na siya mo ito'y matu. Mahinang na siya sundok. Mahinang na sila kanda apo niya matubihan. Mahinang dito kata nila min. Ina mo yung pakarajaan sinamin mo yan. Nabang ka mamisit ka kubur, inya to, in pagbisita yan, amin habang ka makatanam matubihan. Bukon mo ito aming pagsadyahan, mo, bisitahan ko yung ama ito lugos. Bisitahan ko yung ina matubihan ito hasog. Bisitahan ko yung tayo mong hudpet ito halugos matubihan ito haun-haun matubihan. Bukon ito ang magsadya ko matubihan, sa mag-uumbo sa biyaw. Yung mag-uumbo matubihan, hindi ko mabahin bangsa sa mag-uumbo yan. Minsan pa niya ito hauno, muwi yan maripalaminusa, muwi yan maripaminhula nila, ba't mag-umbo kung matubihan. Kari ko kahati ang minsan pag-umbo yan. Sino may mga umbang uno yan ito. Namo yan ito, mga katawatay mong huran, inaming kahalan, sinaming kita niyo matubihan, mga malainkan, subayra amin uno. Bangyan namin mauno na, amin malayo na, at ni kasigpit na hata umatulihan, suway na amin hinangan di mga pagsadyahan tuod niya, ito kung nasara, inamin uno, kung nasara yan, mag-uno. Di magbisita ka, uno, pagkakumulan, amin malayo yan, malayo din kuman. So, pamalaong tamatulihan, yato ama kaya unuhan, kaya pugol din ng mga unad, ng mga Sabah, ng Malaysia. Lain niya, ito humajat na, at sa babak tumaunad. Bukon na ito sunat kayo, suway mamisita man. Malayin ka, magkumakat kami mga pamanaw-panaw matuwihan, biya mga umiyak, sudmuro kayo matuwihan, nakasuot ko matuwihan, apa ko matuwihan. Bukon ko magsadya matuwihan, magtipon na ko sa bisita mo matuwihan, bulan hambuk, magadak pasaba sa bisita, kaya maalo kayo matuwihan, bulan saban, bulan tayo matuwihan, makaulong-ulong naman ko sa bisita matuwihan. Niya tuliangan sinamin sarang matuwihan. So, daw sin Rasul alaihi salatu wassalam, la tusaddur rihalu illa salasati masajid. Al-Masjidul Haram wa Masjidil Haja wal Masjidil Aqsa. Amad tu inamin baita sin unu. Sin Rasul alaihi salatu wassalam min hadis rawahul Bukhari, ibn Muslim nam baita desam. Amad tu inamin unu tu. Wairuun mapatut matuhan amin pagsadyahan ta. Pagtuyuan ta tulakeun matuhan kana ibadat kana mamisita malainkan amura unu. Amura matuhan itu masjid. Al-Masjidul Haram, amune Masjidil Haram matuhan. Wa masjidi hada long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amne Masjid An-Nabawi yaw na Madina Al-Munawwar wal Masjidil Aqsa ilang si Masjidil Aqsa na Baitul Maqdis nabang hatablig IBP sabi kanila hindi bahay sabihan kiyawa matuwihan amo rin karangugan kumatuwihan amin uno hinduan sin British matuwihan amin habuok nagnabi-nabi rin uno kaya pag nabi-nabi sin amin British Giyolal Nabi sim British matwihan, recognize Nabi sim British si amin Ghulam Ahmad Mirza. Amin yun ha, gula amin Kadiani. Dahil sa babyak to, na magkatusan sa matwihan, pa India, pa Bangladesh, pa Pakistan. In Kadian, yaon nakatawa matwihan, na kaya pagbahagian sinamin to hula yaon. Amuat yung pagkatuon nila.
sampai amoy pagkadto nila matubihan, amoy 4 bulan nila matubihan, amuan itong paghaji kanila matubihan. Nabihan mga katawten mo na. Nabihay ta si Rasul alayhi salatu wassalam, mayroon pag-unuhan. Wayroon amoy la tusaddur rihalu illa salasati masajid, al-masjidil haram, wa masjidi haja, wal masjidil aqsa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Amuat tu yung pag-ianon sinaming tiap-tiap taon. Naman jari, wag ko mamisi, tamat ko na sadya ko magdasin sinaming sili-sili mo pagtayo kada apo mo, kada uno. Ayaw matuwihan. Sa amoy na yung pagbasahan si Rasul alayhi salatu wassalam. Ito ang takam sin pagbasahan si Rasul alayhi salatu wassalam. Yaqulu lito. Yaqul sallallahu alaihi wasallam lika jair al-qubur. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu ijajar al-baqi agarkan. Amoy pagbasahan si Rasul alayhi salatu wassalam. Bukan ko magdarasin amoy pag-uno mo, pagtatayti, bukan ko nagdarasin amoyin bagay-bay mo, bukan ko nagdarasin amoyin uno mo yan. Bukan ko nagdarasin amoyin sin amoy bagay-bay mo, iwan sin amoy laksi kung matubihan, bukan ko magkasin amoy sumping sa patay ni pagbutang mo kay kuan sin kubul mo sa pagkadto mo sumalam ko mga tuan. Amoy ni Rasul alayhi salatu wassalam. Assalamualaikum akhlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Inna insyaallahu bikum lahikun. Inna insyaallahu bikum lahikun antum paratuna wa nahnu lakum taba. Nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ini amoy ini biaya tak sin hadis sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagbasahannya ini yang biaya tak sin amoy uno sin amoy muslimat na kitab al-janaiz mo ko maglawag. Kitabul janaiz mo ko maglawag sin mga yan. Naamo yan in mga uno mga katawte mong ran imbasahon ta. Ampan apa imam. Nagdarana ko sin amin uno yaw. Nagdarana ko sin amin sili mi pagpuno. Tay ba marihi apo matubihan tay ba marihi ina matubihan tay mari matubihan pag kita matubihan sin uno dayat tunay sa kumawasin namin Bilal, kumawasin imam matubihan. Pag kita matubihan pinta kay imam matubihan sa bulakan sa matubihan. Nabangit mga pintahang ibo na yadto na maaltirok matubihan. Magbusog sin namin puhol sin una. Wallahi haram da pula yatin namin una. Iwat pa ulo subhanahu wa ta'ala iyat tumakaw labi ring ganda riba. Sabab bantulihan mga katawte mong Quran, amoy panglaw ta manusia inami mga bihayan. Na insyaallah subhanahu wa ta'ala amo adto in pagbasahon niyo bang kamo amo in jimiara pakuhul, amo in pagbasahon sin Rasul alaihi salatu wassalam. Kung sumalam kamo matuhan, assalamualaikum akhlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Kasalamatan kanyo amoy naguhula din di mga bangsa beriman, ibang si mga muslim. Inna insyaallahu bikum laikun. Benar tu di mga kami ini bang ibang kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala namurod sa kami ni kanyo. Murod kami kanyo yan matuyan. Sabab na in kami manusia, kamu yan manusia na yan na kamu nalantay na matuyan. Sundok na kata. Nahati namun niyo matuyan in kami ni murod kanyo. Antum paratuna wa nahnu lakum taba. In mga kamu yan nakauna matuyan din kami murod kanyo matuyan. Maganda kanyo matuyan. Nas'alallahu lana wa lakumul afiyah. Mangayok kami pa Allah subhanahu wa ta'ala para kamu matuhan ibang para kanyo al-afiyah. Amin kasalamatan matuhan. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Tuhan namo amin ampun na sila matuhan, ibang kaulungi sila matuhan. Amuan inamin dua. Lamo kayo nakaw kumakan na pa imam. Ayaw na. Di pa kaw kaunuhan. Bango bialik sa dyan dua ayaw matuhan. Ikaw na yung timap pa matuhan. Di pa kaw kaigan sin. Ampanin kita rin diha ini. Na yadto na matuhan. Magparwa asalamat, magpauno matubihan, pagubos duwalan, mga makabangkil matubihan, amin mga kaguluhan, laong niya la matubihan, pagyan da Haji Ramil matubihan dati, Abdurrahman matubihan, laong niya uno, yung mga hinang yan, bukan yan hinang sinagama, ito na sa diukalan. Ito na sa diukalan, pag ilan hinda tuan uno, hinda Abdul Hakim matubihan, dan ikian duwalan, pag kita kan Abdul Latif Amura. Naluwak ko bang bata-bata din siya nangyari haray ko yung matubihan ni Abdullah, dito yatu, ang paringan kalagol-lagol na yan pa. Uno yang ulo yang pahay unay uno matuhan manghindo-hindo na kat. Minsan na bata-bata ya Allah. Allahu Akbar. Minsan na bata-bata. Amoy makaingat matuhan. Bukun niya to ayib in mga bata-bata manghindo awon. Sabab in Rasul alaihi salatu wassalam naraak siya ka 4 tahun umur. Awon din ang mga kaiban ng mga tao matuhan labi na ka 4 umur. Kalabi kay man nito umur. Labi na kay man, labi na ka naman, labi na kapituan umur sa mga tao nakasabu hamin umur.
siya rin lang hindi matuyan ng mga tao yung katan. Akan na kung ay bata-bata matuyan mga hindi atau malaas na yung kanya. Sebab hinang itu sin Rasul alaihi salatu wasallam. Kaya hinduan niya mga tao maas na yung kanya, kaya hinduan niya matuyan yung mga tao malam maring kanya. Ramik kaya mga bata matuyan na yung kanya, kaya hinduan niya Rasul. Akan na kung ito ay mang hindu pamagulang niya matuyan, mang hindu pamanghud niya kung ito ay sebab amuat yung tao ng sin Rasul alaihi salatu wasallam. Na murah-murahan mga kutaw tayo murahan, kita untanin pag-ibadat kanyo, at sababi mag-ibadat, aun upat matubihan jinisan. Amuuk mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, wairun kilahun niya sarap, way kilahun niya sarap matubihan niya, ito pag-ibadat sa mga tao takabur, pa Allah subhanahu wa ta'ala labit tuud, di yato tayo maunsin Tuhan Rabbul Alamin, amuin ibadat niya matubihan. Amuat, di tayo maunsin Allah subhanahu wa ta'ala, in ibadat nila matubihan, at sabab, wairun kilahun nila sarap. Inyat tu ibadat sa mga takabur. Mga tao takabur, kumbis in lawang langit, lalabayan pa langit, kanya matuhan, hindi siya makasul. Subay siya makalabay hindi siya pa uno yaun, pa amin makaliusin langit yaw matuhan, subay mo kakitaan din unta ikapananud na matuhan siya. Ampa siya makalabay matuhan. Inyat tu, amin pangupamahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pangupama, atin maksud niya, mustahil pero makasulod matuhan, pasugay ng mga tao. Takabur matuhan. Ikarwa matuhan jinisan sin mga tao mag-ibadat sila matuhan amuin bukun ha aturan sin amin sara matuhan. Bukun ha aturan sin sara. Bukun ha aturan sin sara matuhan nyatu ngari day sa tema matuhan sa ina Allah subhanahu wa ta'ala la yubadallah la bima sara di matag-ipon Allah subhanahu wa ta'ala amuin bukun amin na sara niya. Damikian aun mga tao miamagan sin aturan si pagsambayang biadiin. Miamagan sin amin aturan matubihan sin amin katan. Sa amo na sadyain siya. Mangga na pisin amin hukuman. Wala na kaya butangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na si mga mangdaap pag mulsi kukam matubihan bulan mi'raj, magmabuting mi'raj matubihan. Pagparit ka mo matubihan, pag lami-lami ka mo matubihan sin amin uno. Inya tunang ganap sin amin hukuman sin uno. Hukuman ito si mga tao mutadi matubihan. Ipag-ibadat si mga tao mutadi. Ikaupat mga katao tayo manghuran, amunay pag-ibadat, amuin tulus ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala, aaturan sin Allah, aaturan sin Rasul alaihi salatu wassalam, salta tulus ikhlas sin amin pag-uno niya, in amin mga tayan niya matuhan, amuat din ibadat si mga tao beriman, al-muwakkidu. Amin pahambuk sila pa Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah subhanahu wa ta'ala, di kita nihay kaupat matuhihamat, sebab amura ingin tayo maun. Ibadat sin tao rin mga ilasara matuhan, ipag-ibadat sin tao kakambur, ipag-ibadat sin mga tao matuhan, amin sara way bidda matuhan, kanila isa matuhan, pag-ibadat ito sa mga tao, amin bingaw, damikyan matuhan, amin pag-ibadat, niyagad haturan sin Quran, niyagad haturan sin Rasul, sa malaikan, gumanap sila simingkit sin amin kanila matuhan, ibadat sin mga tao matuhan. Lides at tayo noon, sin Allah subhanahu wa ta'ala, amurin tayo noon, amin sawasa yung pag-ibadat niya, amin haaturan sin Allah subhanahu wa ta'ala salta tulus ikhlas sin pangatayan niya wairun yaksud niya rugay menengkan amuin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan mga katao tayo ng Quran, magpindah kita niyo dahil amin bukun amu mong pagunlaw dahil amin mistake mong pamingkulit. Magpindah kita niyo dahil hinduan sin amin tao amin tagot matulhan mong kita pahinduan sin Quran, ibang pahinduan sin Rasul alaihi salatu wassalam. Insya Allah subhanahu wa ta'ala bang mutiak taatan din Allah iban sin Rasulnya, insya Allah surga na yung paghilaan sin tiap-tiap angkat orang ng mga tao magtataat pa Allah subhanahu wa ta'ala ng magtataat Rasul. In mahuli sa doa ako mga katano tulungo ini mga katao temang Quran na bang hindo sa jayo kung magpikil ang nyo nangatap matrihan sin pag-ibadat ng magbiyan kung punit ng atas sa ba't ka mo makaig din habukun amo yan? Maun pagtugdan. Ba't ka mo makaig din amin tayo buli tayo mong sinura subhanahu wa ta'ala maun pa amin pag-ibadat at tayo maun. Subay niyo kalasahan, hindi ka mo matuwihan sabab na ando pero malas sa kanyo matuwihan, umawas kanyo rin amin kaunuhan, kaliruan, maun pa amin kasawaan matuwihan. Amwat, tuin, amuin, maksud. Namalingkan, sa namdoa ako na sadya kanyo katan, insya Allah, ayaw ka mo mag-uog sinamin waktu niyo, dumungog si mga tao mag-uong yaon, insya Allah subhanahu wa ta'ala, waktu niya malagpasin waktu niyo, malingkan dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala pahala, inkatan, amin kakainang niyo, bang amo in kinukod ganda hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala,
Magsumalam ako kanyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila liqa matuyan mga ito. Bang aun dalil matuyan amo matuyan Quran. Gandeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matuyan po setiap-tiap pagkatao. Yang katut na insyaallah surga namin namin pagkulaan. Pagpuntungan sa kita ng kadalot pada akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukran ya Syekhana. Wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala taufiq wa sadad wa an yubarika fi ilmihi. Wa syukran ala nasihati Syekhina wa jazahullahu khaira al-jazaa. Umatu mga palagungan ng araw Islam yung na to patumtum atau nasihat sin mudin na to kalasahan nagpasawa na naghalulay sin kakahinang si mga bangsa muslimin luwa labi na tuod di hasatan sin Pilipinas di halaw mga sibulan Syaban na murah-murahan niya to mahinang na to malim sa pati patuanan mahinang na to malim di halaw mga sibunya inasihat siguro to kalasahan muli ini patukbal na to indua amari tambo ini puro pastikan ini lapayong tanah sila dari mga puro namu dengan madmur di Syekh ini Abdul Rahman Abdul Ghani ibanya di Syekh Al Hakim jadi Syekh Abdul Hakim muksin iba sinabu ini bata mahat itu anak tulad itu ya tuh magsukulang buk ini mudin namu kalasahan timarang ini para kalat untuk Allah maafin insyaallah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardahu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. اللهم ثبتنا على ديننا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.